Iaô, Cadochi Kock, com Deporte. Maradona por guardo juzgado penalmente para difamação de belasting que assuma 40 milhões de euros. Dia 18 de março, o Tribunal Italiano lo comunicou sobre Maradona diante do juiz para difamação. Maradona, na diferente ocasião, avisa que está vítima de uma persecução instrumental que está acusado com documento não falso e procedimento irregular. Suma que Maradona deve assumir diariamente com 3.000 euros na interesse, até que ele chega a 40 milhões de euros. Assim, a árbol de belasting, paguei, mas só tem interesse da algo depois. E o basquetebol tem uma diretiva nova que começa a estruturar turcos, primeiro que começou o campeonato 25, da focus hockey, riba disciplina, e também a reunir com o Tour Club. A season could have been this season. We're going to have our disciplinary committee. Nang tabay kira aktivo para o que está passando, etc. A nós tabay implementa a regra ng kunos. Sempre nós tabay ting para direito e tipo de mal competição. Bus na reunir que club não se patente ng party, kung yung party ng kikay? Exactamente. This bond, we want to be inclusive. Okay? So, esse que men, nós tabay cerca cada de club ng organisasyon ng players ng pahaya ng input panang bisa nos hey no tabata this satisfaction ku tal kos ku pasa etc nos ting idea ng pa wax no sport desarrolla wega mas mejor. And so we have a technical team with Geraldo Milton as our technical director, Clive Gario, who is our treasurer, and Tambiku Ivory, our secretary. And so they've been making the rounds. They've gone to Aruba Juniors, we've gone to Estrella, we've communicated with the YMCA, etc. And nang sinta ku kunang club nang and nang encourage nang pa bisa kos. E club nang na permitinos nang tabay pone riba papel panos passing. And so asina dengan general meeting kung nos tabaiting dentro de un par de semana nos pode presente também. And membro ng debesto aqui tabay considera kiko nang bisa. Nos tabay pone emphasis riba ese, nos tabay pone importancia na DJ. So that way the product that we're going to produce from basketball would be something that everybody wants to enjoy. They will be happy. Will be happy. I myself want to enjoy the game. In the past, you go to a game and it's like, oh Lord, this is hard work and you have to put up with so much stress, etc. But we want the game to be fun again. How about the referees? How referees también. Ese taikos. No sa tawating un party reunion ko Andy Young pa PDA Pundre si Deporte Yudanos, el IBISA sí. So, nos está contando de pa duna nos apoyo. Nos está papi ku Richardson. Right, también pa Bing Yuda and asina nos que panang organizar ng mes como un comisión and nos está by conversar Kiko ta mas mejor pa. Pero po deal kung komisyon, no? Kada biyahe un referee. Yes, mas fácil pa vos trabaho, no? Right. Si nos ta tingin commission, asina commission ta pone regla nang etc. Nang tabay zrock nang tabay take care that the referees nang individual sa kiko nang mestel sa pa referee the game.